ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Uba Martel and Mukim Wayne ki nongelam basatar jong ki seng reulom ha jilla ula ong baka jingmi bon ki seng reulom kanam kta lada ki yasnoto jingmot banya trailang ban ai khtilang khnang banam ya pat ki vote jong ki pat ba ha por election ha jing ekran ha Henry Terik ubanai no pra arazar arpuai uba Martel ubadeiru UMDC but executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council uliatho ya ka jingmi ki seng reulom nado bayale ban yo ya ka jilla Meghalaya nado ka all parties Hills Leaders Conference ka Hill State People's Democratic Party ka Hills People's Union ka Public Demand Implementation Convention hado ban penlong ya ka United Democratic Party House nem khat khandai spa khandai po hinyo hadin kani kalami ka Meghalaya Democratic Party ka khnam ka PDF but samanta sa ka Voice of People's Party katkum ka jingong jong ba Martel hagani ka kenti kadon ka kabu ki seng trairi na marbakilami bon ki seng na bar jilla kum ka All India Trinamool Congress ka BJP am ha ka por menshwa bala don bai tang ka seng Congress ka barat naphang ki seng trairi ka jilla namar bakadang klanbor ha ka sarkar pedeng sekhang jingmi jong kataga Voice of People Party bala yalam de ba Arden besayam ba Arden besayam moi udai menshwa bala dan ka UDP nang tu musngo kuno ulet syaka ajas PDP but hadir nak tu us don biang cing sngau kuno te umina naka sanga ajas PDP but hadir nang ta ngam yo khubor su ulong kuno ta hakin niki benai berdet ngoyo sngau seng ya daga parti ka ba kumbo mahi ka ba ki khot ka Voice of People Party ha ka celah Meghalaya di ngangan nang ong kuno numar kini ka rilai lu tumut ka sensar ka khada ka dik sensar pai ba la ben sta kanu ki parti ha ka jingkwa jong pi ki jeng lu jong pi ben yakit ben lam ya keri de ngam dun jingong tak ni ka sa ha ka jing khen jong ba den ka jing yu i jong hadu kanu la ban kari te cek ba pi ong e ta ti ka kam ban seng parti kam de ka kam ka suk ka kam ka bakia namanya ni dun ha ki parti ba fair te ngamut tum ban ong ha jing shana ko ta yang na do ba u let kapten sangma ula pemerge yang ke EPCLC syaka kongres kalami icing kraw bah ko pon namar ba sibon ki wepan ki nong yalam jong ke EPCLC kim kwa ban ma syaka kongres te hadu ba namar ba kapten sang mau pentip ba lade march lade ya solut par ako kongres dan dai ko pon saut ni ki ba fitip bilang dau SDG Nicholas Roy, Darwin Pew, nak taripil tinggal. Kim Syamnya mencur setia ya kata kecing March sebuah kongres de kedonda kecing ya lah hadu bukan posisi Supreme Court hakaba ke Supreme Court karai ba ndai ba penduk ya ka EPCLC ndai ki letang ki bakwa so ka kongres ke EPCLC kanet ko hatin cokan cing ya lah apa Supreme Court de hang tu kenika jingya ki parti kumbo piong sentrai de EPCLC haka jingela Hill State udon bakwa ika full fledged Hill State but udon paru wong ba naka bentaban yo ika full fledged Hill State nin pediang no yaka sub state de kenika opinion ki artli ki opinion ki penlong bakin mi artli ki major regional party kata ke EPCLC kumbang omnya bat kawai pat kede HSPDP digimi ni de hadien nam tu kadon kanu ka political class hapo ka jela de hapo jong ke jingelam jong ni late Professor GT Swell person mi sakaseng ke ba PTP ka PTIC
de kene kalau ya pait kalau ya pra kene seng try di tu dia lembut ke ya le ke wei pat persa ya ke wei pat kam tam ke cing ya te ko apa dan Chelsea batka adjust PDP nomor ki adjust PDP kwa bet pan yo bet ya ka full pledge kat ba ke Chelsea kalau accept ya ka sub state autonomous state de haden hang tu pat ngat kipha kami kita ga fam kos ke bicuba ban mejarap ya kinong rap andre ki cincia ki cing trai kam ha ga fam kos di tak but ya ki sngau jong ki brio gari de liu Profesor Gigi Swell umma si ban penyedai pat ki nong yalam ki badan ha state bat hukum MP ha Delhi de sesna ya kene sang PDIC de ada nang tu ngai ke melacong ngapoi sa ke politik sedang ngapoi ke politik ngan sia tu i pi chat pi kwai kata kasi tam than yang aban chop na ke Chelsea dai hi ki leader chong ke Chelsea ki baladon hadin ha ka HPU hadin balasna ya ka HPU de ki ptha yang abangan le ya le na ka PDIC dah keban yo ia ke cini Thailand cung borok di parti leader kita kemut ki leader cung ke Chelsea bat leader cung ke PDIC de hagasnam sia car kendai spa pro franga yo ia ke cing chop ke beton burom pa da ke cooperation na ke cini Thailand cung pilih ke atli parti ha ke kerteng cung ke PDIC to nang ta ngalong MLU bola jiet na ka seng PDIC de hang ni namar la persang ru swai jong kata ban peniteli yaki seng lum namar kai spike ke saprat haduk bom pois ru selu selu kam tam e kene kongres ndai bangal susna nga su thau kedai bit ke basu le bit ke bor pisa ni ke bala de ke no ke bor kongres ke dan Delhi ni kum di seng try ni nimna sang de kum ta ki nong yalam tele persang biang ban ra ye cing tu ha ka ba hendrai klem la ban ra ye cing tele ke pura tele china ya ka ta ga Hill State People HPU Union ka ba ni khot ban ham ta ka HSPDP ka sa ya HSP klem la bukan wan la ha ka ba katukan ni ki wan HPU bat katukan ni ki sa ka HSPDP je hang tu nga hadin nang tu nga kham nang sung thu ngala na kham rang ba ke jing perkhat ti le chiet yang ban long ku presiden changka PDIC ti ha ki ne ki 93 94 95 de kumda kawan siwan ke kongres ka bo namar ni sim bak adai ke chi ya pat mangi ki sang lulo ba ke kongres ke sayo lat ban yo ya ka majority kamtam habo ong ba ya ka habom don ka majority ka baklan ti ong ka majority ka ba buona ki MLA kan install ya ka go bonor install ya kon subject to testing of majority on the floor of the house te tertai kunta ka wan siwan ka kongres ka bo te kumno hak ba hagasnam sia car kendai spa kendai pun riu kendai pun nyau ngalo in bot baha kene kecing wan ra ye kecing tili jong parti ka PDIC hak bangalong presiden kelong unanimous ban dissolve no ya ka PDIC but ka HPU hapo kecing lam jong bibilong do kelong unanimous ban penduk no ya ka HPU but hendrai ke HSPDP ke donka in fighting apa jong ke parti ha ke ba majority ke ong ba nin ye penduk no HSPDP kat ba ke wei pat ke bentah hapo ke cingeram jong ba hoping ke ong nyimpriang ye kene ke cing terma ban penduk no ke parti de longgar balong namar ngilai persang ban ai jingle ya chi sekmat ha ke ba PDIC bat ke HPU kila long kiba wan sekman namar kilong 100% unanimous ha ka cingya rai jong kiban penlong ye ka seng cing ye tli ka ta ka bung khot men ta ka United Democratic Party
Tengamut kan ban ong kan kecing bon tan chung ki parti. Te kat kum kecing syam chung ah kini tinggal ki chung ni. Haka bubun ki kap kecing sya ni ki centrali lene ki regional party ketika kam chung ni ban ya coordinate ban ya cooperate nak bentaban strengthen iwai pa. Dan rai kumno ya kawang pan ban paramangi. Tedai nak kata daw seni to rai hadin balai study ba ni hab punya sacrifice ban penduk no yang chong parti nak benta ban penklan lagi regional parti ni ki sang krairi ki badan hapo chong kecela nemar ka kam ke bokong san chong geri bat ke chat bundriu nak benta kan negeri kam tam ke badan kam ban pikir pang ngak ban pikir pang di national party lembag experience juga dai ki regional party dan ni ki sang krairi ki badi ban pikir pang ya ke cindon kam chong ki beliau aku dikari jumi ngam tip cu hadukat no di piong ba adan lawan rai kata ka voice of people party di ngam la ban comment ban ong kum ka sa ga cing klan cing la chung briu how far tang ba ya ka buat regional te kala kata mat yong lang la ban ong kala ya di bai ya ka buat chung seng trai ini di bang pa ban ken halu chung ngala long len pha kum piong wada long do hadok menta nama ke UDP ru ndai mengasarong la dengam don ngam la long UDP nika United Democratic Party nama ru bibilung tok bakta kundan den no ay because of a lot of don kini cing ya kene cing ya iki bom la mudur chu ke bamut ba ke ha ka cing pakat chung bibilung tok ka ususnya bahkan dia cing elak cing teli cungi kalong nak bentau ka tu ngut hande ke cimut cungu ka dai bet nak bentau ka ribat ke chat bendriu ko jong cala hande ki kat to peningut pat bendriu ki excited for their interest nak bentau ka cing don kam jong ki simet kunde kun time tip show te wat bat ngarung ngalengok ha ka por kata namar ba ndai bang sarong ngade ba kmat physically financially but pun kiki nak mentaban penlong kam ya ka ban yo ban suit ban shor ya ka UDP tengah lengo cia dan ya kalas momen ngajak berpikir di tengah suong palai ni kan ni terang ni anglut ban syukri ya keri hendai ni tengko paramangi abang ya tengko paramangi kini ke national party kam tam kongres ke por kawan sakmat ban nang pen senjor ya ka cing kelanjong ni ki sang trai ke personally ngalai kenduru kaba ngadai founder of UDP jehnrai hadin kini kiba ngamla ban ngoi ketam dei ndai nak bantah chung asime kedai nak bantah ribat ka chat bendri kalau ada pi kan mau pi kini ki press kiba mentah lani ginong snong ke celah kedon ka agitation ke bersyukai by all the organization haka 2000 itu haka baka ya syong hangka strike hangtai hapo Don Bosco Square balai baka negacing kata ka Asian housing keban privatisi ka mega sekal kita bat kiwai kecing han obari ketika kendau cungi ke prime area hangtai pod hanati ka Asam dak bayi kuliang bat ka Asam bat ke ceka ke bom ya hapsti tenang taki bon ba ki kam ki bacia ta po ngamla ban nyau tang hang ti kecingnya lah kalau ban tam mi kata ke ding ke education kata ke po ke ba nama barok ki kam tam ki student union PSU kim ye patchu nang tan Don Bosco Square de ki kecing yo I chong ki real start chong ka sensar kadar ke politics sio bakani kala menjelang sia dia kari sia di bakla di ngam ci ngam jam ju tatai ngadayu cabinet minister under the CMC ba ikemola di hak tu ko pengamut ban daibat ya ke cing sngau chong kini gibri ki balong deadly against the policy of the state government I'm bound to resign dai ban klat no already but dai ban resign no nakasuki kunta around 1 AM or 2 AM tendar my resignation siao chief minister accept
dan rai ngah hak kebukut ngaru ngam priang su ngam phaidin su ngarisan notek di kumno ngai ho bai kumbalam nam kwa ban phat nga parti hendrik di political force kumba piong ke kongres kebetulan ke spa ke pau kata ka bangat sumudur nga kala benle kumtu kumne kumteng kat hadu ba nga su ban su song po ke parti dai ben mi nak ke parti ting sa pom ni kata kan hun la ka chong ha ka bangi don pram ti amni ka bangi khat ke MUPP bat hang den kata bisa launch no ka sika new party ha ka bangi khat kata MDP bat ni don prangut ndang ni poi se ko ni chok tang saw bat haden mi chok kili saw nga sukya bhavan kren menta ba pikuli ni po nomor nga ha bong jingye teli kamut piong bat sieng bat siro bat dok bat senam ngan ayun ting teli ngamat dolut ye ki baro tendrai leng kata ke jing ye ki persya ya ka ike molong ministik ba mutang for something else nomor hagi jing syanga suram sudon bok mangaram lang andre gini borok ki ba mi ke parti giram lut baro giram lut baro te dingamutkan banong kada tan hadu kata-kata usnai kompeti provided baki brave kita IT sisa bersikri ya ke cek bendil lembaga ke parti keputusan memang ngakran ya kata apa lagi ngata mut ban IT sisa bersikri ya kerilah kan no tor kerteng cong UDP andre on the way akan ti ayat kalau mat kompong ti ni bom tip ni bom berang ni bonang kendong deh ni mlasha pi masya din ka bentak cing-cing yang jongkari ngasa risan but then dah bang risannya ka daiban ulut ya ka mancong gitu sinang ka celah but so withdraw ru ya to ka judicial ka don kecing ijung ki beliau ka bagi sinau kadang don kecing kerman bu don bu komuni beliau dai bang amat lang dang don ki beliau badang i ya gari ke ka kelan ulut ka risan ke din don margi ma ba sung te ni saya pom no to ko pat koพี่บันช่วงไปกระจิงตลีก็ทันก็ได้ทันหาดูกตัก cooperation coordination ลาได้ยตอนกินองยาลามbabit babiang lah hakano kono kodur tene mau ci teli te ya teli ngabat piang ni san reumut ya mi pan layut sam nomor ki don sibon ki ba ki bom ono khamtam ni le ni ngam tip su kala belong ba de alam ngan nong kendong pi bisni pi nong sor de alam ini ba 4 le kelas bha bisni te bola le kelas bha de alam utai mo bola pas bi bisni ne u bola pas ya kalikal ya kalau uang ada belong mengakan ayo cistak ya kalau hendak kung kita lagi ni kecing perkacung ni kena ka oi terbelai ke sapol kena ka bibil ndok government that time 2000 ketika kecing snow kene te ni rich ngali kene ketika bangal angnur las lempa kemut ngabdon ke waipat ke bol ke bakam halo ban kontrol ni ketika kecing bom ya kain way away pat hapdang tu hi kucing bom ya kan way away pat hapdang tu te kami kena kucing pat kucing pra parti te nang ta da ban khang ban ai ka long ka ba that namar ba la de phim sutanat ban yadon bat kan parti handre phi kwa ban sakri kari la ban wat ikilat da kum way pat hila banwat ikilat da kabaya snok bat kono ke parti ne phi ba banwat ikilat da kabaya sna la ka jong ke parti haba pisula na kini ki down se persang ban monda ya ke cinye tuli ti kumba phi kali mena ne ka wai ke snam se ka wai ke snam mila da persang ban monda ne ke cing tuli hendrai pinang persang kanang mi dia minta lasli nilai persang ban penong ya ke UDP dan rai kami ga MDP nang ta Hadin mentak mempiong kami sekataka boys of people party mi sukunam
nang kami sau knam PDF. do PDF kum catat nama kenika political aspirations trong gi nong sok snong ka chelai bha ta ko ke yang kan nang bon nang bha tang belong ha ka cing pat kini ke parti ke ka pentlot ya kisang try Ji syakan nang bon nang bha ke bamut uneru yo jimut u kanil ke yo jimut u to yo jimut pleng ke kam parti kalong kupto de ke bawa kenai de ke male chong de dan dah apa pikiran pada ha ke cing tai pat ke yap ke im chong ke celah ha ba ya bon than para min dini kelar plot kini kisang try de kendiat sulongka cingker khu yang ni mentah kumno menno tinggi election tang against Congress tang yo Congress hendrai mentah Congress Sudan BCP Sudan nang ta uban lerkam kelak menlong tau TMC lesai Tila kum cata long laya do nong lang laya yo nong lang laya tenat ba ke cing lai kai hi ta ke de cing yo i chunga laya tenat ba une original ru kham sio nama nasional laya tendung ya tenra hi nasional hi tingi ban tingi ya persang benom ya tenra ha ke de election ke banwat kum mangong mena nin yo cooperate nin yo coordinate kat bala bandon kecil suku cimut para sang riudo kita di sekuat man ya dengan selok api yang kepot sepang kecil ka sensar ka kadar buat ka san percaya kena